na omanfo ache wadwen wa Adom TV sina de edu so ne yenko Newtown yenua de power ho na hwehwemu ma beto dwa sesese no sade asetere mu ne ma nuro ne ma abanti no ama ye ya ye wo sabre yenyini eche sade na ye nananom tetefo no dodo na anyini che no wogi di sen ne tie adepa wotime nka san na omanfo ka Adom Trotro ababe piemu ewo Newtown Accra Newtown nene asema ye bisa enyina ene se UN4 edababe to dwa se oman Ghana se kase yenyi che ede sin ye nananom a etwemu ede ekono so asemwe enokre anaso se boapoye bi ena mpanyifo ede ka de ache nti eja ye bisa wo asemi se UN4 se nhihya aba se oman Ghana yenyi che esen tete no ujitum mpacho ndase minjintum adentia me was so many reasons amaka you say minjintum one nduane a ye nananom edi ye ne ana yempinfo di ye no enye ne bi na ye edi o enne nduane ye di na ye fertilizer ba ye nananom ma aduane ne to ne boase eni ansa no medi ba ye within 2 days no na brother abo within 3 days akoko eni ye be den anyi ti se omo it is never true and the youth no so aba no excessive alcoholism champion the youth need to meet na say no say sabe ya see ye until there is no way say the youth na ba ye be nyi achen ye nananom me so ma dwen che no me so me nyi ntum ne say won say even say oko village a say even kwa say otoduane kuma mo honom ise sanka first yana nanu nka oko village a odeduane eba baby a wote be say mo otoduane ko mo no because ise say na go mo wase ni nyina ebi de bitu ne mo pe ana even kwambo say npa say ne ebe do no o say ko chemical no order experience ase ne ma resource wa ase so na nyina say o ha de na fe de emu mo ne kwa kura de wo nyina chemicals and now ogoto ntos o de to ma de nche so be ko na atinsuo adenti fertilizer chemical the biaye ade I say be di best 3 months for ansama chi ono within by 3 weeks 1 week or say what okoton because of scanty say that person o che ne say the omoka no moboa because ena na obo betimi best 150 years 140 and so wawu me na no o di 183 and so no wu o ha de be na 33 of amban then na che say anyi chen no eja na onso e nyame brothers munya kan de no kre because in the Ghana we ti say ne omunyina omukan intos fertilizer ya wonu chese bibia galamsey as sense as any nyina etu to mean dia de in the ma won ka say wo de to ama de be chi bia e be di 1 week we did the next day de ne be say enti ni omukan nyina de me de me form so because based on ye nananom no ye papa no no sisi ano those days omuko efu mu a brother ye tu brother instant na ya bob rodia wo efomu a Premtobre na yedi e wo hono ma ba sisi antisa ye bibia fertilizer ye de wono ade be chi na bibia ye de ase miso ma adwin kire no e boje a me de menjintu na de eji a menjintu mi se me de twa me awo kra ampo ne se ye mpanyfo no motena ase na nka no na nka hu de ya bibiduro kra po na de edi ye omu ye na first na fridge ye de mbai na nka onipa kra po to for ma ye de champo ne gu no so e bam no e de to wono ba na isi antisa abrofo ndi abro bi di ase etim se wo ye bibiduro kra mpa de wo benya kidney problem ntisa nyoma no mo so so ni de me de me njintum kra emi so ma enti sesi anu susu se den ye be ya ebetumi ama ye ni ache empo e de asen na nananom no emi de nka ma dwinkyire nyina ne se nka sankofa de ye nchi ndi ye nche sapo mu nsuo ni ye mfa ye dade na ye nananom de kire no ni ye mfa ndo ni nja chemicals na ye de do no efisa mi mani fru ye no emra misua no se mene ma me kwafuom no ka se mintu benke kura metena fom ansa na me de me na pusi benke no ansa na benke na de atofom in amebra no so kan no no kre because se hwanya ma ekoso a e wo se ye ko yechi because nkukọ aba ni we no efre ye kra ni nyina efre ama no ba udi kakra na u kidney u bibi ye ha nti misma adwin kire no ene na trotro na brebe makwan na ye de ni nyina ebesi mate no abetena se driver na spark car nti ebeje so sei awe